Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri rero twumva amasaha ya nimugoroba umugisha. Kuri rero twumva amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 5 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru. Tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko moto. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuba ibindi mwaba nk'Imana mwe, ibintu bikomeje guhindura isura. Inkuru nziza cyane, yaga mvuga ibintu bibi ariko kuri ino nshuro rwose tuzajya tuvuga n'ibyiza kuko nta hantu habi bibi habure n'ibyiza. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi hari ibice byamaze gushyirwamo icyitwa umutekano cyangwa se sekirite iri ku rwego rwo hejuru. Ibyo bice mu kanya gato rwose tukaba tuje kubibabwira, ndetse amakuru dufite ibi bikaba birimo birakorwa kugira ngo by'umwihariko abaturage babone ko ibintu byamaze guhindura isura, ndetse uwitwa General Neva bagomba kumugira icyizere, akagomba gutorwa mu matora agomba kuba mu mwaka w'2027. ngira ngo turaje tubyinjiremo. Turaza kwinjira mu gisagara cya Bujumbura tubabwire uko situation ihagaze mu mujyi kugeza amadinga ya nawo rwose urimo urongerwamo umutekano ku masaha nimugoroba. Icyitwa ibifaru cyangwa se ibyo bita bya burende ari byo birimo biracunga umutekano, ndetse ukaba ari umujyi bivugwa ko wamaze kugiramo maneko nyinshi cyane mu rwego rwo kugira ngo umutekano mu gihugu cy'u Burundi ubwo byusugire abaturage, by'umwihariko babeho mu buzima bufite icyitwa sekirite. Turaza yenda kuba tubyinjiramo n'andi makuru menshi agiye atandukanye, ndetse nta nubwo twari twinjira mu cyitwa impfunyapfunyi. Ariko mbere y'ibi byose mwaba nk'Imana mwe, reka tubanze dusuze abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Kinigi, tubasanga muri Coline Kinazi, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline Atongo, tubasanga muri Coline rwose ya hano rwose za Kinaze, tubasanga mu makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura kude chapeau. Badukurikira abakunzi bacu bibere Kirundo, Ruyigi, Gasorwa, ahaza Gitega. Tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Umugabane w'Uburayi ntabwo twabibagirwa, sayuti kabisa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ufaransa, Ububiligi, United Kingdom. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Muri ano masaha ya nimugoroba cyangwa se muri ano masaha navuga ko ari ay'ijoro hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko rwose tuba twamaze gukandagira mu masaha moya, buryo twamaze gukandagira mu masaha moya, kandi ndakeka ko ingengabihe yacu ihagaze ari nako Burundi bimeze. Birumvikana yuko rwose tuba twamaze kuba dutambuka, kuko umunsi amanywa tuba twamaze kuba tuyavamo. Tugiye kuba tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi izi zikurikira, cyangwa se icyo mu rurimi rw'igihugu cy'u Burundi bita idonido. Tugiye kugaruka gato ku kijyanye n'umutekano uremereye cyane wamaze kongerwa hano mu gisagara cya Bujumbura. Tugiye kwinjira indani muri CNDD-FDD tubabwire uko situation ihagaze. Hari uwitwa Reverien Ndikuriyo ubu tuvugana ukomeje kugenda umena amabanga y'uwitwa General Neva, ngira ngo ibintu turaza kubyinjiramo. Turaza kugaruka ku kigendanye n'uwitwa Ndakugarika ndetse na Agatoni Rwasa, ndetse isa n'isa binavugwa yuko abagabo uko byagenda kose bari mu kaga. Umwe ari muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, undi ari inyuma, ariko ari buri bamwe mu barwanya n'ubundi ubutegetsi bwo Burundi. Harimo haragaragara ubugambanyi bukomeye cyane muri CNDD-FDD. Ngira ngo rwose ibyo nibyo nabyo tugomba kuba rwose twinjiramo tubabwira uko bimeze. Ese ubugambanyi buri gukorwa bitemeze bite? Turaza kugaruka gato ikibira mu myitozo ihambaye ikomeje kugenda rwose ihagaragara, icyitwa training yo ku rwego rwo hejuru za Katanyama rwose, zaba Zalendo zinjira hano za Kibira, ndetse n'aba basirikare bagiye batandukanye by'umwihariko bo mu Mbonerakure, bose barimo barahabwa imyitozo irarimbanije. Ubona ko igihugu cy'u Burundi rwose isaha ku isaha ibintu ishobora kuza guhindura isura. Turaza kugaruka gato cy'ibitoki tubabwira uko situation ihagaze, Gitega bimeze bite. Turaza kuba tubikomozaho mu bice bigiye bitandukanye, turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru yemeza ko uwitwa rwose Reverien Ndikuriyo akomeje kugenda asura amakuru agiye atandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, baririmba bishima, by'umwihariko bagaragaza yuko CNDD-FDD ari igomba gushyirwa hejuru, ndetse ibi abaturage bamwe babikora ku byo
kubwo kugaragaza yuko bari kumwe nabo ariko abandi ugasanga ntibabikora. Byose rero tugiye kuba tubyinjiranamo gatanu kuri kagenzi kako, tugende tuba updatinga muri ano masaha nimugoroba, tubabwire uko Situation ihagaze, ese byifashe bite. Bakunzi ba Duniani Kote TV rero nizere ko turi kumwe, turaza gukomeza ibi bintu rwose kugoma tubyinjiranamo neza cyane gatanu kuri gatanu. Reka twinjire sasa, reka twinjire. Ariko mbere yo kwinjira reka mbanze nsomyeme ubutumwa umuvandimwe yanyoherereje. Ni ubutumwa burebure, by'umwihariko ni umuvandimwe uri ahantu bita za Ruyigi. Ni ubutumwa umuvandimwe yanyoherereje buremereye cyane. Ni ukuvuga ngo umuvandimwe yageze gutya yikoza mu ibaba rya wino, arandika arambwira ati Bwana Moses, umutekano mu bice bigiye bitandukanye wongerewe. Impamvu umutekano wongerewe, hari abantu bagaragara nk'abapolisi mu masaha y'ijoro bambaye uniform, by'umwihariko zicuyutse cyangwa se zidasa neza nk'iz'igisoda cy'u Burundi, bagaragara mu makorina agiye atandukanye ndetse no mu makomine agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga bateje umutekano muke mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ibyo ngibyo rero igihugu cy'u Burundi kirashaka kubishyira ku murongo, kibicishije mu kongera abasirikare mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Yampaye ibice, yambwiye ati ahitwa za Ruyigi kongera abasirikare kwahagaragaye, ndetse amakuru mfite nuko rwose ikijyanye no kubadirisha bari bahari bizakorwa mu cyumweru gitaha. Ubu bakaba bahazanya abandi, by'umwihariko bagomba kubanza bagatozwa n'abari bahari, ndetse n'uburyo umutekano warindwaga mu rwego kugira ngo bizere neza ko umutekano w'igihugu cy'u Burundi umeze neza. Ahitwa za Gasoro naho umutekano wahongerewe ku rwego rwo hejuru, ibintu barimo barabishyira ku murongo ku rwego rudasanzwe, barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi bize kumera neza. Ariko amazi ashyushye muze kubanza mu nyambi neza, hariya buriya bishobora kuba byageze kugira ngo iminuza nyimanure mu mihogo neza. Turaza nako reka twikomereze ahangaha za Kirundo, naho hamaze kuba hongerwa. Reka ndebe Kirundo ni kilo ariko ndabona ari Kirundo, naho hamaze kuba hongerwa umutekano mu buryo budasanzwe, ndetse amakuru turimo turakirana nuko uko byagenda kose ibintu biraza kugomya bikajya ku murongo, bikagenda bigenda neza mu rwego kugira ngo umutekano uboneka, kuko ni hamwe mu hantu navuga yuko ngo hakunze kugaragara umutekano muke mu rwego hejuru, ariko kandi ibi bikagaragara mu masaha y'ijoro. Hano za Mujejuru, aha za Gasorwa n'ahitwa za Murangara, ibi ni ibice nabyo byongerewemo abasirikare ariko batari benshi, bagomba kugenda bahasanga abari bahari, kuko ibi ni ibice nabyo bari barabashije gukora ibishoboka byose kugira ngo babyongeremo abasirikare. Ibindi bice bongeremo abasirikare ni mu mijyi igiye itandukanye hano mu gisagara cya Bujumbura. Ariko mu gisagara cya Bujumbura tumaze iminsi tubabwira yuko n'ubundi abasirikare bakomeje kugenda bahongerwa, ndetse n'ibifaru mu masaha y'umugoroba ari byo bikora paturuye. Munyemere mbabwira yuko rero naha rwose nyamuneka hose bagiye bongera abasirikare, ndetse no mu tundi tugiye dutandukanye n'ahitwa za Bubanza di. Amakuru dufite atari ivumbi, ariko icyo noneho twavuga yuko ari igikorwa cy'ubutwari uwitwa Neva akomeje kugenda akora, nubwo hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye. Icyo cyo ni igikorwa cy'ubutwari rwose uwitwa General Neva akomeje kugenda akora, by'umwihariko ubona yuko ibintu bikomeje kugenda abiba ibindi hano i Burundi. Yes, tugaruke gato kuwitwa Reverien Kuriyo. Uyu mugabo amaze iminsi azenguruka mu bice bigiye bitandukanye, mu makomine, mu makorine, aganiriza abaturage, by'umwihariko haba imyiyerekano y'imbonakure, haba ibiganiro bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo igihugu cy'u Burundi ba making sure yuko amatora ateganyijwe mu mwaka w'2024 witwa Evariste Ndayishimiye agomba kuyeguka. Ariko CNDD FDD iri n'imbere cyane hara mu gihugu cy'u Burundi,
binagoranye cyane kugira ngo tubone irindi shyaka rishobora kuza by'umwihariko ngo risimbure ishyaka ririho by'umwihariko rya CNDD-FDD. Biragoranye cyane nubwo iri shyaka rigaragaramo icyitwa ubugambanyi, ariko ni rimwe mu ishyaka rikomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi, bigoye cyane kugira ngo hagire irindi shyaka riza ribakure ku ntebe bariho, kereka habayeho kuba abaturage b'igihugu cy'u Burundi batumva neza yuko iri shyaka rigomba kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, hakabaho kubakuraho, ariko byagorana cyane kugira ngo iri shyaka rive ku butegetsi mw'abantu b'Imana. Byagorana cyane, byagorana cyane, byagorana cyane. Twikomereze by'umwihariko bakunzi ba Duniani Kote TV, ngomeza mbaye ikaze hano kuri Duniani. Ariko se ni nk'abantu ubundi hari ikintu reka tujye tunacishamo twiganirire, buriya makuru nta nubwo ari cyo cy'ingenzi cyane, tuba tugomba no gucishamo tukaganira. Usanga umuvandimwe akurikira Duniani Kote TV kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, ariko uburyo Moses nza hano kuri mikoro zanyu nta nubwo ari aka gacano ni akanyu. Ni akanyu. Hari abavandimwe bajya bavuga ngo aka gacano ni akanyu, nta k'Abanyarwanda. Njye aka gacano ni ak'Abanyarwanda n'Abarundi. Ni ukuvuga ngo birababaje kugira ngo nze hano ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, nari ngiye kuvuga ku wa karindwi, noneho nawe unkurikira iyo minsi yose uba utari wanagira gutya wandika izina Moses uhita ushyiraho udutima. Ariko mwaba basi mujye mutwereka yuko mutwishimiye kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Ariko izi SMS abantu barimo barandika hano ndi kubona bibi nabo ni moto izobera umuriro watse, kandi izo SMS ndibona mu masaha y'umugoroba. Sinzi buriya umanza amakuru ni mugoroba ari bwo baba babonye akanya ko kuyatanga. Ibintu biba byiriwe bikomeye. Yes, katwirukanka cyane rero by'umwihariko amakuru ni menshi cyane arabana n'umutekano, politique na diplomasi, ariko ndabasuhuza umutaramo bita Jihad Mutiganda, ari mu gihugu cy'Ubugande, n'undi muvandimwe wiwe, ariko na Bwana Kalimba Aimable ahari hose ndamusuhuza. Ndagusuhuje Bwana Kalimba Aimable, kuko mu kanya gato gashize mbonye umpaye n'ubutumwa, ngira ngo yenda mu kanya nje nkanasomera abantu. Uyu muvandimwe yagiye gukurikirana amakuru, butuvuga nambwiraga yuko ari ahitwa za Bubanza. Muri Bubanza ze kunyandikira muhe nimero ya Bwana Kalimba Aimable amusuhuza, naza kubinyemerera. Reka twikomereze nge narababwiye ati kijyanye n'amakuru hano kuri Duniani Kote TV. Ubwo kukara gacemo tuba tugomba no kuganira n'abantu bari ku buhanga bw'ibyuma tukabasuhuza cyane. Hari umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma ufite igisuko nk'icya Konfi, turamusuhuje cyane. Ni Kadafi wakamejeje rwose, aba yakoze ibishoboka byose kugira ngo amashusho ayagireho. Aramutse ari ngombwa yambaye n'igitenge yagikuramo akagitegesha amaguru ya kamera, ariko kugira ngo amashusho akunda bagereho. Yes, katwikomereze by'umwihariko ari agaciyemo buriya kuganira nabyo ari byiza cyane. Ariko se uyu munsi mwabonye ukuntu naje nambaye, n'abantu banyambitse nabo ndabasuhuje. Umunsi naje nambaye neza cyane, nambaye umweru. Uyu ni umweru dede ni gitare, muze kutubwira muri comment. Yes, katugaruke gato hano mu kibira. Icyitwa imyitozo ikomeje guhabwa imbonakure na za Katanyama ahitwa Kibitoki. Imyiteguro irakomeje, ikomeje guhabwa by'umwihariko Katanyama n'ubundi n'abandi bavanze mu bice bigiye bitandukanye. Imyiteguro irakomeje, ndetse ibintu bikomeje kugenda bifata intera binazamba uko ariko ahantu bita Uvira mu kanya gato rwose icyitwa Umurundi ngakwiye imishwaro arirukanka cyane, ngo kuko rwose intare rwose ngo zimukubise icyitwa umwoto, ngo ziramumanukana, ngo ziramwirukanwa mu masantere hariya rwose, ngo abaturage bavuga ngo aciye hano ati mubagurukane. Ariko ibyo ngibyo n'ubundi ni ibintu biba bikongera bikarangira, ahubwo ikintu dutegereje ni uburyo bwo kuba
umurundi yagumana Uvira cyangwa se intare zikamukuramo. Nicyo kintu gitegerejwe hano. Mu gisagara cya Bujumbura ni uko umutekano wongewe nabibabwiye, ndetse no ku kibuga cy'indege hose umutekano ukomeje kongerwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko ndamutse nshoreje aha ngaha, hari umuvandimwe uri kumpamagara, ni Bwana Karemba, nkajya kureba nkajya kumva ibyo agiye kumbwira, nabyo tukaza kuba bageza mu masaha y'igitondo, ntabwo naba nibeshe. Ni Moses wanyu nk'ibisanzwe. Rero reka mbashimire, dusoreze aha ngaha, tugiye gukurikirana ibindi turi bubagezeho mu kanya kari imbere.